le case lea e ataua ale fionga le minister o whamasinonga. Yeah. Ia po le tofa ia a pulfisolai. Yeah. Tuinga mala. Tasire nei case e koi ki a kua whawhinge ma kua ngange ma le case le whai a whale a li lua. However, o le case lea kei roa a le ima fau mararosi o ngai lo ia va lea i ma whamasingo le case lea. Tu sai whai o le va lea i o whamasingo va lea koi malo ia i koi ngā case whapengi. Ora mo bale. Tole. Le so ka. E o fo ia te au ia o le te ma fo le fa matala le inga te tau na fa matala ile nei ko inga case. O le case fo ile nei ele I faila ina I tonu o le time o petitions. E le se petitions fo le anga e le o kangi ia se kanga kau va ile paroka I a ana mo. Ina o mawala o so ta inga tu nei. I Samoa. Ma se tasi o tō tino tōnu lava e whaasingo a ngā I le whionga le minister. O le ofisi ringia lang o mako waia le media. A alfa mani nonga lai au mai. Mua. E matua le malama po whio so mai kaka le orungia maka. Mata whio. E le ilo po whio so mai ai. E le ilo po le ala ngā ia. Ai se a foi. Ua ala lai ai le maka upulea. A ora maka upu ai ale ele o kangi ka weva ele o kangi ia whamanu tangata ia na tau vava male sofa suianga kau va a o me fo ia le o me ia whaaloto I whale ele heini whainga fo ile le whaala tua o lau tau whaalongolongo tunga ina ua tau sa ili se manatu o warta tau porkalami ai ole ata o tope I lunga le whamasinonga o le winga o le whamatalanga o le mea lai tupu Ole au mai ngai tu o le miliona. Poroketi le miliona fai o le tu maloa ana. O pa inga lea. O le winga la le o tu lai mai. E tau fa pe mai le vali ngore tala. Na mai tu o le miliona tala I le temi tonu wa lea o le afa solo fai ngo fa tosina. Yeah. O le mela o tu. Na nau le fai pule po le nata I miele I mingiska. O le afa pa fala e fata oto. Ele o le ale ono o le o pe o sau le kaimi o le pirioka o le a. E fata osina. Pei taisa sa ili se manatu ma se fina ngalo mai o le ofisa. O le milionga. O le tala na fa pe mai na au mai. Faonga le milionga. Faonga I mea kongu ia le iai apalai ia ngā vaku. Yeah. I mea ia na mafua ai na a mangkua le proposal le ave so ele ise mea la ako ali ai ele ise mea la fa ku le kupi faalu le la ve awala nga lui fai per faalunga ya as long as ave sa o ai me tau na ave mo awala nga lui o le la te tau faalongo tu le fainga mainga o le report ona faalu rola ia le ele te fono po le wa ye ngire mo dia ngale wa vi wa avele tupe ma fai au wala le ya tu ai sauli kanga ru le si sui ku ko kasi o le ku maro wa fai nga fa sala longa ma pe fa tino na campaign ma ta wa I tangata le tu maro o nga me ya le u fa ku so le wa campaign I wala nga fai pro ke Pino wet. Ina wo mo wore. Wa pesole I need to ia le fo iloka ma fa makala ide me lea. O le mela wo tu. Kuso o le wo fa nga le ku por ke ke milionga. E fa aru I awala. Ki emere silu. Ai sau le sile sau e haru parok. Ai sau ki e runga ma fa nga fa la wilo. Kusa o le pe ka ngia mai o le wo fa o ia le wo ma fu ai nga. Ai me. Na fa ide me lea. Po langa campaign lea o awala nga lue o feka ngofi loa le komiki ia ale kai fong ma posti lunga ia lisiki ma tua le saulisi le simonianga fa pe o fa ko o ngi fa ko singa nga fa ilunga post lo ilunga la to ia lisiti e fa maonia I tangata le tu malo ele ngi mea ia nga fa ile suile le fa ia nga fa sala longa le kongia o kupe o le porokeki le fa maonia o ingala le o so ilo markanga kale o maka urungia
fai lo Marekani ai Oliver nga fai ko mi ke fai pule ele fai al fai pule nga ele fai al fai pule kusa or komiki ia kusa or counter inga fo ngale o manga ngao e ka o ku kangaka le ai se fai nga fa ko singa lea e se mena sa woi o campaign o kupe ole polo keki ale ala o fa pe mai e fai tangia mai ole o campaign na kuai le fai pule ai ore mea nga ave ilunga komiki ya silisiki e provi tangata palota o fale asiu mala tutu malo ile ai au ko kise kia I fa makalanga nga enga kere ko ko ngiangi awala mafai kupe ngi awala oli sikia ya fa maku mai pe mengi ale al fongo fa vai el plan mo me ale o ya so that's where this issue lo nga ai se su ulungia e ka wa su le lianga le lile ku sa pe fai nga su pe a foi lo que fai a koi o le ala o ku le su e ka wa su ai o I fa ko singa ia fai de awala ia ale o fa sanga mai le su o ngore ngau fo yor komiki ar fai pule e tau prova nga I o matangata au ngi fa se o ku ale o fai ma no e su ai ma fa pe mai o fa o nga au wala nga rue e campaign nai ia o fo fa vai le karmo ele se vai ngara al fai pule o fo fa vai le kumalo mai o la fo ile o manino ia lo le su po o sur fai pule po o sur fo fa vai po o sur fo pa ki ku so me nga lele o ele o manino o fea kongu ai ona ofisili la ofisili muri ko ngi o fa kuno okay fa fe kaila e u ya de ngi fu ma le leve o ngi mea a ona ofisili where is urungia o atazurungia fitir mele ai se a sa wayurungia ko ko sa markati ma to tele lo po le ale mele o sa wer kanga kale ele ngofo ele paloka ele saud makolola ai pe kusa e pe yongi a inga o urungia vai fai ngore me vai de ko ngeki o le a o ngale o tau a inga o urungia le pia kangia mai le o le vaenga le mori mai ri pokia mai o fa au so ile mai e alu fa au ka ya fa masingo mai le o ko na me fa lo ele lo pa lo ko ki fa pe mai le ska ko ku malo so e nga fa ya so di kwa ese ale la lo langi de o kula I mai kangi avengi ele HRPP samo fefe ile loto leta lia ina ole finga ngalo le atunu wa umanga pa loka le finga ngalo le ku ole faka o ke ele ar ko inga le kula e pamaranga HRPP samo ole faka o ke ele le faire ngi kanga kama le wa fa ale anga ia le la o matua papa ya irpi kulia ale anga pe langa pe sai I mo se furu ko sang le fo le saule le kanga ka urungia pe langa pe sai mai fo ile le ku le lua feru kasi le fo esa kia longa ingoa le mori mau samuelu malanga fale insingia ka ke le rope mo I polane me kupungi ia ale fo wo so ai fa lava I ku longa isu I e life silingia po le akongu longa so kanga maka o si ko nga le wa le ko le pa sinonga o nga fisile lo ya a tinga mala ale pinska e fia mala malama ila ko anga markala anga o ka upule vale le la fa le kio a ngumi ba ia fa lo ya forsanga e o malama precious first and foremost o le a kongu fa kuor kangi ku se o mangingo o ai kanga kala ai kuor kangi kasinga vaenga le no mo wela so tanga tungo samo vidi samo mo wotu so tanga mai samo ai fa mai e le o malama po ai kongu ai po le a fo ile so kanga wa wer kanga kala fa ile me lea ole winga la utala le tu va vai tunga pe ya ole ave le criminal le tu va vai tu initiate private persecution ave is it private ya o tele lona pe up po ya I think ole ave a private ala fa le criminal bala ngo tele lo ile o fa le me fo ile a me fa se coupe c'est compensation
pole ala val tulanga ye lono winga o le wa ave o vaenga le ele o faia fo I manto fo ele o sau tu tonu o le famasinonga o fainga paro ya ele o ko power o famasinonga bele ele ko so no winga la tangia mai o le ave I le criminal fa teta inga a alu e fa maonia fa teta inga mo fa fonga sa mo ku so criminal a alu la fa maonia longo winga e anga va ai to inga fa salanga fa far pui o ko sila o ko ile mele o me kala kanga mari ia matou falealupa siata e se lo fia aka ile nganga le sau mar mako fai pule fai asonga fuar mako fa ioi a uasi mako falealupa fuka mai mari e ore nganga pise kauroko ka kolea mai ole ai sau a fai kala e sau a kaulangi e fare pui ala audi se kai nga benga ore ai fai le pesele nga ole o ngi fai pule ma o kaulangi o fongo ala ko ba vai ta tau pule ngai fai peke sa ai o e o kaulangi o kanga ka ole mo kwa fa mai fo ia kama mai aya fa ngi la le sula rungia e ke o ba kulanga submission ba so la sa ngi e ke o counter so e ko ngomala awan fa venga su wa fa ale fa maungia la su le fa lo o pelo ma ka fa la fo a me se kulanga ko o foganga o apuro le o miska o fa singo o ka fa le anga male ko chat information le ko nga su le ka fiolai ole matua e na no te faiatu ole me mali sa mo ilo fa fonga mo o esele la lo langi o mea ie fanga mai ko in ka iri chapipi fatua matua ese ale me wa ya isole o pese ko foi eso ye ole lo ka uru ye uru le ka ele se sa no nga tanga ye rungo por kalame e se ele ngofo urungi haru fai mea to be honest kulore ia po maka wele ngofo haru fu fai ngai mea sa leo le wo mona a tola usu enga sa leo sa mo ole anko di mongi maka feo ia so tanga fo ya tuila epa ole ara bingo ora uta kafe sa mo ala ku ole asa ko sila lingi ko inga ma me o ye faya ole o por el mafu angola utala le atau wa umanga failo ko finga ngalo wa umanga kali le finga ngalo le akungu avere pare mia ia la auli o nga wo fa ko inga le akungu ulanga ma inga fa ku fai a ole eli lava kau ma fai ya le ngai ko inga se vai ka ko ye le buto sisilat ole eli o fe ka eli uma ngai me ai e o fo lo ko sole o ke o fo lo ko ida va senga le o fa masingo le ya tau nana o fo lo tuli ile faingo ngi ke se foi le kangaka ko so mena le la kupungi so akango fo ala ka kere fie le ungor fainga paroka o fare bure e faingo fie ala nga ka faila la kangi e na no foi tu a alu nei tu inga me fa pene e tadia ai ka dia ngi malu ma fa ola ofisidi foi auto wi background fa lo ya likola ole me ole la ka ko settinga ni me fo se presenta ole la ka ko fa ka o ko se ala fua longo winga e umala le mer ngi ole si pa lo kale la faingi mo ke ro mo mi kinga yar ko inga this is the only way e drag along ai ungo paroka ore ngofo e faku uma ku ainga cases fongi ma ave uma manga ia mai fa masingonga longo wingo le si lima kausanga rumanga isa fainga paroka li akau e ko fa le paroka la fa so lo e fa ya le si paroka la e fa fi ngo mengi
okay o fofo ia ungi fa masingo pe afa pe ale setting fa masingo ia ko nga ke se ba kuma ke se ora ba ku se vai o le wo ia le ka ko vai ngai case first time ever wo kupu ese case fa pe ngai de kupu ya ku lo mama to lupe first time ever ke roa ma fa so mana inisi uso alo ia inei e makua i ma ofa o la ko loko ingisi o mea le ko kupu fai unga ngisi o famsingo male alau o le ku ainga me fa pere ke sa le ko lupe ma e ofo la ko loko ma fai nga alau o le ko ainga me fa male fa ofia ko le japi piko fa toi o le si temi o tato va ai i pe o tato tete ia por me e mator Tulafono ma fa ni for Tulafono upside down e ngango ko fa sole longo winga or kausanga fo e ma faya la nga kangor kanga ka au ke pole fu ingi ungo ngisi ya pa war me ya ingi au mau ango ngai go forore o e su le skanga ka ioi ya si fa tula la tala le nga ole la au e fa nga mangu ko kau o le sipa inga e su or ka ku le pa o ku ye le wingo la tala wa fo yo anga mea o manga ile o ko la vea o mai kangaka o anga ku la fongo nga fau o anga mea nga fau o mamaronga leilo le o matua i toe la vea i la vai ke loi tu lo wa o ke ngau se ifesidi ya le si vai nga le fai por kala me makuila ep when ifesidi ya kuila ep o e ale nga e fawar kura fongo de o mala vela ve sawa o kwale no va ga fisiri a fisiri fa o fisiri mo anga o fa kura fongo le o fa matale o Tulafono nei le o mala vela ve ai so le akekele ro lo fisiri le ko inganga fisiri ai o e ale o au mea ia nga fai o lo wika valea ya king fai popo o lo wika fa fo ile le fa ko ya king fai popo ya malele paulo wa suia i mai fa o ku la fongo wa vai ngela le mere ku pu ya mau anga ko aroko o le la fisidi ngai fisidi hai sir sa wa yai e kamiso lo fuwa ma fa awa fuwa ka fa le nga ya arme fa yai asi sa ngori lo sungar kai sidi o le la o mala ve ve me nga fa ya e oi ma foi la o so fo i kuor se furu ka usanga le o fa sao il su o ile le o ka fidi e o ka fidi la nga vai e o makua i fia ya ko ke lo la nga vai you know ele popole mangele ya he's young la toi fo sa le ya kula fo ma o fa ye ne ko la ve ya ngai ia mo ki ngoa ke le mele a ru ke o foi fa masingo na ma fa nga le o fo ai pule a o ko wala ngai ai a fa e tauru ai sa o ko ngur ko inga fa masingo nga dia le mele le fa nge maka le ai se so kanga le lola pa loka o le ai fa sa o le la o le ata tu fa tatia le sia la fua o ka nga o me ngumi longo winga isi le nga ungi ko fe pa loka ka confio la fa sama ngoro wa ia vai la ia o a fa ia ile a activate el se fulu pasek se lo ga bo le ai o nga ngi activate ku le pa le atawa kari kongu mai ngi activate ngai le se fulu pasek e nga ngir ko inga activate o foi le pa uia le manu ia te mo fai nga a fionga ya seve kari kongu mai ngai ka o le tulanga la le o taulolan sautonu ia le matou sui to mai ta ile kari kongu mai e for kanga ka o makua ia melanga ka oinga ngai ska ko sui ka mai ka yesu ia te le ia o se ngā ruenga e fia fai o ngā ruenga e fia fai o ngā ruenga e a maka mai ko kongu o le maka ngā ruenga o leo
fa solo e makanga ruenga fa masingonga tamam fa sawaila ia makanga ruenga ese o pale mia fa solo e isi mingis porque le ia o ngaruenga kele leanga ua matua lau fa ia uma matatou fulu ua uma ile fa ma ia le HRPP menga ya lenga ka ko mo mies ka ko mesinga e sau e kuaro maloko e su uma e awangi kanguangi me awangi kelele me kang ai ia kelele me langa irunga mo mia sau ko mesinga kofi langa vaenga nga ke sila fiainga o lai aire ko mai ai sili o fa maungi ele lei e uma e kilingi o maloko kongu i fa sanga foi la ia lei o fa singonga le ato ia e ngana makua kele a fa masingo kuro kele fa masingo HRPP kele fa masingo sap kele fainga wo e fainga kele ale uma o mai tina ngei lo ya sidi tina ngei mfonkoi ya ko kere isi la fia ilo o ko kangaka ko ai fa kasi ko kere isi la fia wange ngalo fonga fare ruar fare engan ko ai e ele piko irunga ele o ko kangaka fainga kanga e aro fa ele o ton tanga ta fainga ta na sa yen tanga tana puina mairo to wata ia sei ka kang puina mairo ko wakanga ko ai fa kasi nga ulowa la le wingo le o fam talanga ele o atu nisi e tau fa pea e muri o fea langa o diu a public figure ali e tau o tau ai a ko ai fa kasi mai makanga ka ole ko ke va ai nga ngau ore la ko la unga ia far pui la audi o fongo koe ore loia o lo sunga ka mai ka loia sidi o e fo yo loia ai le o ko fa se fa loia fongo koe o le ya o le fai pule ai kasi le fai pule le nga mako karangoa kasi le fai pule o le la unga fa mai e fai pui la audi a fai la o le la unga fongo e fai pui la audi bo kala nga le fa mai fa fepe a ke u fai pui ai fa mai se mau kingo e fai pui a fa fe nei la ona tupure to inga me pe fa pe o le ko ketina Mako karangoa. Kau ila wana per pui. Taku. Ol fenga ke ol Maria ia wat fa inga le. Ko ya fe va in Samoa. Ol tangata fo ile na mai le tele tangata fenga dwe ngai le tangata to ai. Ko dia fo ke Samoa. O Samoa apakasi. Ia. Pe yang parlaki. Au nei ngalo yo e fonga lai dunga le si fonga fale pa pe ke ko ke ia la kala ko vai. Ioi. Ate loi. Wa le la fa tu nei na ma tu la sofalili. Ai nga maka merka por kalami. Na la ingale show up yo. Le okulo. Ai na ma tu na la sofalili tu nei you know lo fio ka fon ko e mala sunga su a Helen. Na ma ko nga mo ma por kalami ma tu yo. Na ma tu tu tele o yai. Ioi. Ai na ma tu ka fa ilo haku wa foi le malanga ide makia kwasi ka ko fa ka rofa pues ka kuwaka o mena le na to le fia o nga ko ke le fia ai criticize sa ku ko o ngor kulanga o ke le yo makenga ai o lo fionga le lo ya sidi o le la lo official parmia ya pu e mai le ka o le si le lo te lo le ia la umata u pula ta octor fam sidonga le lo te lo ele o fa pe a me o te fa yesi tu langa am o le le ku langa le ka o ko le ruling o la umaka u si le fie le ku I have provided everything me uma I have provided everything. And also, even to the point where they will agree with umanga saying yaku affidavits. I agree fai umanga meo DNA. So le la wo fakati. E sapa paya si ko fai unga e mai. Eyoi, awanga pawale mea ole ale o nga kasier fukia ma umele le yatu. Pe a uma enga.
ai so sola vai ngale so sola o ko fai mai ya ngei mar ngai o i fefu ia skadia ele mo waila le kali o le mele ka fai mai ele ka kaungo ia skadia si longa mai ka upule mai ele ka ka fon ko Facebook kala fatu ole ata oto ai au ma fana le bingo la uka o le fo umana ma to fasoa ma sia u ma le tua a leo ma le prosecutor provide me uma peno fo eto o ma fo ino u tala no ia ia ole a u le to tang fiar me ta au a vatu lo loto mo lo fatu tuanga le anga wo ka kalo ile kua and I know from God this is the time e mo ke fa ia mo ka upula yeah. So o la uka kalo fo ila nga o le hale mela akupu o kayao o la uka kalo fa mole ia faingi fa ai unga e fair enough se su e haira maka upu le se su la nga le pisa mai ile ile o puro e pisa mai ioi o tele e nano fa to o tele fia fa ta ua le li mai le li fa nga o itu petanga le e nano le fa ta ua lenga o tele mana o le atau ai ola le itai lo noto kuno wa fa fonga le tinu o tele mana o e ola le itai lo noto aya o vai kur kangaka ore makua ma ele lo ele ese tu lo welo sta fa fefi ele se tanga matele tutusa mino e ke mai o ke marosi e ke alu ko o ke le fa ngang ko so le ala le winga o le tala le ala na la le wo se fea nga forfolanga wa o le wo fai le ile mele le wona o le ngutu mar o le ke lo me ke ngo foi te lo le mele te no foi ele fai ngata le ngatu ai nga me o lo wa tu sa o ya o le me nga ke ngo foi e oi a o le ale me to puitu ato le nei mele ato a upu makala le ile o tala o kala e fasi ai o kangaka o upu mau saunga o tala lava e fasi le o fayet walanga o le wa ta fiel tala no ino ta upu le o no le wa fiel unga ile a o le lava e ke ala inga maka upu le o le te fai lava ma e su e mai le tulanga o le o le ala na le no fa tu tele fiafi ai wa e pisa malo maukingo e kire ko yo izamo ioi ku so le o ele sitanga tau le la matua e no fo la ke lo e uma ya e ke mari fasia ya ko ngol nga karusia ai lo kele o nisi e bai o kama o mai le ya to mai o to inga tanga te foi ne te ia wo so ai ale fatu wo so le mai e kau kere iroa karusia ai ke wa iroa kiringi vo ngai wa ku ya pa me tsume fa pe na ni to inga tanga te fa pe ai nano te fa yatu e matua mai mo kele manga e fa sa ngai fu ai ole va no le ni wo o no na ele ka fia fo ila la fa so nga i tu langa o fa masino nga le tau te va vai ko ai mai le fa masingo singia ma fia me ile fa le fia me ayo mai ingeti na ile ro yesili masui kai o le HRPP a o le nga fola mai ele kai o le HRPP o le nga fola mai o le la au mai fai saulang kamale fai la ya la ku kangi fa sanga mai ya kako le kalma fo li mo ngi ioi o le la fa kali po fe o ya ngai me a faila o fainga le o le sau ai o mai tina i malo yesi o le ala tu inga mana tu le tu te valia mai le tu ko si sira la ye ka ko ya le ala nga a fa ya ku sa makala e ke le a le nga ruenga wa ka fa ke le nga ruenga ka wa fa ka i so tatu tu mo la ko fo ke ren fesili po la fa ka penga o ya kerengo la ka penga ia le so ya siaka va mai mo fa mo ka ya o more than prepare ma wa ako ko ole ma miele le ako ko le si me pare ko
o taiawa ia Samoa ele o ma na nai vaenga o le keiso matu ele o ia se vaenga a mea i tūlanga fo le e toi tarusanga i fua leo e tolo i tua monita penanga leo ua lava taoso mo taiao na paule vaenga lea na fata oto mai ile unga mo ile mention le na fai o lea e fata oto taiao le tarusanga a le ungari e fietua Samoa ayo mo la siaki ia ai ua leingi fo mai mangi fare mai ai ua leingi fo ra whainga mai pe Samoa ai o leo au te tala noa o King Fai Popo ia le atau e ke le reason nano fai atu e tele atu reason sakakaunga ala wai le peyo lo King Fai Popo e alu wai e whakarikari langa case e alu wai aise a langa i orong ko orua malang whangau Auskaria ai pikai e ngati nai umai e le ikaria inga ala wongo fo first kamo kiri ro por meu costa ya malanga relationship I don't know por antu langa talusia hopo fa wala ainga ele ko fo ya wala le ese ngamar vaenga lea lai ko ru mala wa sa no fa kasula o lai Samoa ele o yese misi in terms of fa ngari lai Samoa fa kas ke de fa mai Samoa fare mai Samoa mo moe ai ka fa eva ka kuria ku ya medication ese nganga langa na fa tata fo ya ngai tapenanga leo ia malau tete malusi ele tauna na la we Samoa na we Samoa ele tauna ia ai tatu tu penovet o umangi ka penganga ia ai sikakia kuwa il fa ko fala ingar fa msing le aka o ko mai le soka yo fa taya tu talo o mare por kalame le fe fa taya fa taya o toro talo mo por kalame ai me ser fa mo le yes o ka ya ka ku fa ka si ka kalu ia matua mo suia ile nganga o le tu le fionga le fa msing ina ia fia le fa msing no ngasau. That's all I'm praying for. O peango fa o le marosia mai le tua. Mar fa marosia winga ile kua o ro ainga fo ia mesio to lua o nga yo makua o longa fo ia inga. Fa marosia winga o ro ko me se fo yo e o le mo ke mi o fa kas. A upu matala e fa. O pure ai kanga ka yo lai upu ya. Wale ko fio ia inisi le ko fio la le olanga ni langa ile le kala pen o fayatu sa o le ango ya mo le anga ile mo ele ango foi lo ko lu ai o faiso ele o ngari ile fa la tele e la to vaenga matala no mai la na o talia fo ele tua la tang o longa kai mi ngi e fa ali ile ami ko ale tu ya awala ka fiki awala sola kaku ile ya se mela ko por mai foi la wadu male ele o se kala o le adu isa mo po le hane mele yai la o la ua nga faia kala leanga o kere faia o la ua foi la makua mo o mia ele kula fongo samo I have my legal representative Samoa. O me ka hawanga e ola ele me e ko e se sa ukala e faia ku lu ngor sum e se sa ukala o ke pia i ro kingo yo it's not about my body and their body ale ako idi ai e do ngi fa masingo nga kingo mangi show nga kingo me e fai idi ai e do ngi fa masingo nga kingo mangi fa ali nga kingo a me e show e no ma o le ngana lai na faia o le ngana Samoa i lese ngana fa Australia ia nga ko fa msingo o au la po punga ka kala ye nga ko ngolo ia le foinga le mako foi ko inga foi le nga le foi se le nga mo lo ko pa le isa foi le nga ia ma tu mai
ko inga makua foi le la foi le au foi le iro ko pa man to for na to ina le foi na talo sanga fiaru se vai nga yo fo ai makua ma maur ko inga nga ma ko inga pe var sul man ku i va ngale le ka isa foi le nga mo foi le makua ma maur ko inga nga ai nga kiki nga tinai le peyo te ena le risky le mele pa fa ya o ele me foi ko strategic mai ele foi o ngo foi o maula ya o ave ma fa wa ya la vai venga ver Tulafono le fa maro si mai la ele o se me ai mankuala o la wala preacher lo isa mo pe afa pe ko nga me ai o le la tala ya te talo mol fa mo la sota ya fe fo ia tau to ia na mati a manatu malangona pe no fo ia tu a ole nganga ia tu ile tua ia uli mesau fa au se ma ku fa mo ya ole nganga a tu fo ile na ya ile tu la nga wo ile tau to ngol case ma le fa mo wo ia aru so ka ngor va keli fa u mai la ukala le ia tu ya alu so tangor vateli I require my fa masingo ngai Samoa fa kai kainga wa o fosi wa fa se ora fa pe mai fa masingo ngai Samoa e ka kawa o wa I ka uru mangor keislia o ke ya anga foi ola wa mai le mafu anga te tau e ka wenga wat menga rimu mongi si mo ya avele o fatula utar alu ole o uia o makua I o surrender lava mo wili ole ale me sa ngo ia I le famasingo nga le ke fa kwai ka konga ya ai okay fa ngo le me foi le fai nga e fie kalafo ai o kiero con fai lo so sola ai peno fatto fasi foi le metau pui le dei ko sa forward ko sa le dei a fai o le tulanga tu ia sa se ruling al fam sinonga tulanga e fa malo sia mo mialo ulo show up ka ko filo ia le sa malo